Sesek tangkah belinge ngampi raos reraman adi rikale beli menganggurin adi kemu ke pondok adine reraman adi sing setuju yeneng adi mesanding jak beli tunenis sing ngelah apa raman adi takut yen adi sengsare bel nawang hidup beli tuare tunai dobe tunai artel nanging beli masih manise aneh nungalah perasaan ulian sebet payung beli mulih mebekel sakit hati